Simatang pubi ko magdaki awa base amuk tang di ubi ko ngai kole ko ipasing pau jeng simatang pubi ko magdaki awa base amuk tang di ubi ko nung sira bapale Palimsag na takbiri, pantausag na tambiri. Limsag na takbiri, pantausag na tambiri. Pukcel chow ba ustad ni maktabe na jirul Islam. Ngay kolek ko ipasing pagjel si madang pubi ko. Mataki ubi ko maktabe na jirul Islam da laita lai rasuyawriye laita lai rasuyawriye angam hapiyu angam bibiyu na jana nawai koida angam hapiyu miyam sing asupira ngam jabaku Miyam sing nasupira lingam jabaku dal mataki kudol pi bangam drasu doa di taubiu ngai kole ko ipasing paujel si matang pubi ko mataki awa base amuk tang di ubi ko kaya kaya makinumita na kuyaw ganay koy na janat pucet pangamloy ne janat pucet pangamloy ne maktabe na jirul Islam da laita lai rasuyawriye laita lai rasuyawriye ngasikaw banumita ngajabakudol bibiyo ngasikaw banumita ngamjabakudol bibiyo kudol bibangam drasu duata di taubiyo ngai kole ko ipasing paujel si matang pubi ko mataki awa base amuk tang di ubi ko milonggi di cidai datang kau baba famda ilmagi ifut fawragle ilmagi ifut fawragle milonggi di cidai datang kau baba famda ilmagi ifut fawragle ilmagi ifut fawragle angam hapiyu angam bibiyu najana naw ay koida angam hapiyu nai kolek ko ipasing paujel si matang pubi ko mataki awa base amuk tang di ubi ko nai kolek ko ipasing paujel si matang pubi ko mataki awa base amuk tang di ubi ko. Masya Allah.